your hot topic on a Monday. Please listen carefully. It says, hi 3 to 6 Express. All right. Says, hi 3 to 6 Express. Okay. Hi 3 to 6 Express. I really need your help. I am 29 years old and I am a single mom. I was married for 3 years until I found out that my husband and his family were into occultic practices. Very serious. So when we were dating, they proved very Christian. But after marriage, they dropped the facade. And then dagambo tirira ndichiitiswa zvimwe. As when they tried to do a life-threatening ritual on my baby, claiming ndozvinoitwa vana vese mumusha, I then fled and I never looked back. And then after that, I started fighting my spiritual battles munongonzwa imi. Physically, I would see scary things and beings. Mumba maigona kuitweta champupuri usiku wese, mwana ogorarira kuchema. So I'm narrating all of this just to show you what a hard time it was, Mufunge. My sisters tried to take me kumasowe and other spiritual places, but zvaitoya usiku wowo zvakatoita fofa ndabva ikoko. So then one random day nditori kuma passport ndichifambira nhau dzangu passport, I met this lady pastor who told me she felt a kick in her spirit to pray for me. She described exactly what I was going through. And in Inangu, I'm always skeptical of these funny encounters. But ndakangoti, oh well, let me let her pray for me. And then we parted ways after exchanging contacts. Ndikakutaura hama dzangu kuti usiku wowo, for the first time in a really long time, ndakatorara hope dzeumambo. Mwana kana kumbochema. We woke up and went about our day. The next night, the same thing. Even baby daddy vaifona vachindi harasa on a daily. For some reason, didn't call us for these 2 days tanamatiro. That's when I decided to reach out and say, Makaita Basa, your prayers did wonders in my life, and to give her a token of appreciation. After that, our relationship grew with this lady pastor. She introduced me to her church, and ndokwanda kutopindira. Now, because of the circumstances of how we met, our relationship grew beyond church mates. Takutuvhakachirana nekuudzana matambudziko. So marimwe zuro vakauya kumba kwangu vakandikumbira kundikwereta mari. Vaiti sister yavo iri muchipatara ende ndivo vanotarisirwa kumba kwavo financially. Ndakati handina, not kuti handina, but ndanga ndisina yekuvapa. Mumba ndanga ndine $780 yandakatumirwa nesister yangu iri ku-UK kuti ndinobhadharira mwana wake school fees ne $270 yerent, so all in all nane $1,050. Pandakabva kunoitora ndakangoisiya muhandbag pandarikanda muwardrobe. So when the pastor visited, vakangosvikogara kuzasi kwembhedha kwangu kwakutotaura nyaya. So tapedza kutaura nyaya ndakazosimuka zvishoma. 3 minutes dzakatowandisa ndichipinda mubathroom muinsuit kuitira kuti ndirase mvura ndibude ndivaperekedze. I came back into the bedroom and I came back into the house after ndavaperekedza and went about my business. Nezuro ndakuda kuendesa mari yerent, can't get. Ndakabadarika imba yese kuita upside down ndikatoishaya, of which ndinogara ndega. I haven't had visitors in a fortnight. Ndaitongoziva kuti yanga irimo mukahandbag muwardrobe. Hama dzangu ndini chete nemwana wangu ane 3.5 years. Namufundisi who have been in my bedroom ever since I collected the money from the remittance. I swear to you. And to make matters worse, handbag richirimo asimare amuna. So my sixth sense is telling me kuti ndiwo vakatora cause yakaenda kupi. Nothing else is making sense. Ndinopafambisawo sei ipapa pahama dzangu. I'm thinking of calling and asking her, but izvozvo pachazo, does it not imply kuti ndiri kuti vakatora mari? Chero ndikafona ko vakati handina kutora, then what? Because again, my sixth sense is telling me kuti ndo vakatora, because handbag ichirimo asi mari hamuna. Can I make... okay. Please help me. Okay. 0772162651. That's our
platform. I don't know, I'm dumbfounded. I can tell you are very Yeah, mfundisi anga be mari. Mfundisi auya kuzokumbira zvake, but right. And you know what I will say is this: before angari mfundisi, before aita mfundisi, munu, right? Yes, we might expect pastors to be holier than thou and stuff like that, but munu karipo. Anzi mara inotorwa here nema in-laws nechampupuri changa chimboya mu. Those are not. I was going there as well. But champupuri chanti chakamira paka namatirwa here. Ne the same said lady pastor. For the next 2 days anga singa itiwe sesos. We don't know now. Yeah, we don't know now. But she doesn't mention that it returned. So maybe Sangatomira, but my point is this: kuto approach amun. You need to know what approach amun. Wotichi mfundisi ndakashaya mari pamakapinda ndimega makapinda. Tangati ngori 3. Vakati handina, then what? Mari taura chokwadi pamwe. Aiwa handina kuiona. Then what? Hey, then what? Because then I think that's where it's then tricky. Yeah. Anzi haana kubirwa mari here before aisa mu wardrobe. It could be maybe form of akapinda. No, not kupinda. Maybe achiri kutofamba, maybe makombi kuita, maybe kuti wakaiverenga uri mumba here. Anzi mufundisi will be a suspect, but it will be coming from the ZRP perspective, right? Saka ngano reporter, and then mfundisi wetwa suspect, but iotaiwa is it RP? I just say yeah kuita is suspect munhu wamwari. Hi, you're live on Star FM. Hello, hi, how are you? Good, thank you, sir. What's your contribution? Yeah, so contribution kuti let's say Pastor Agatora Mari. It is possible to pass Abe my weaknesses. It doesn't take away the gift in a pastor kuti vakamu deliver chaizo. Yeah, so Pastor Varuna Vakaba. So Kanata Romani, sometimes we don't want to soil our relationships. Sometimes we can choose to stay with people because of the good they have done, and sometimes look away the negative. Life young. Then from there we have my boundaries, so that the very same thing it doesn't happen again. Okay. If I'm to be biblical, I would say at some point, so David I saw and looking up to him as the anointed. And the line dropped. Okay. Yeah. Very tricky. But what I'm just saying, munu. Hi, you're live on Star FM. Yes, Donna na Milano. Zviri sei? Nyaya yacho yasanganiswa zvakawanda zoti yabva yatondivhiringidzawo musoro ine. Mavhiringi kapapi? Hot topic kuti nyaya yandinetsa marituals, mufundisi, kubirwa mari. Zvese it's aligning. Ndepapi pamarasika? Ndatoshaya pekutangira Donna regeti pamwe mukana bye. Okay, all right. Hi, you're live on Star FM. Hi, how are you? Good, thank you. What's your contribution? Ngasiyani nawo mfundisa ngozi kana akambomurapira mwana akafora anogona kungogadzira futi. Saka ngasiyani nawo mfundisa.